achim dan dwa ahye ko mfie mienu na ye de chance dan na agye wahia se ye ho yenim sai bi no mu ye o mo sai so mu ye de yo yenim ene agye hu na si ho no saa ene enso atwa wahia edidwa ene mikrom edwa anepa ehwan ehu papa kofo mienu na mama hoden ama me dan wo ma esu asene e osika famu eye Marshall Beauty and Training Center obabesia so person ko program bia bibia na person ye feye yopo dia eno ani Marshall Beauty and Training Center fa honko no te se de wasakra no Jesus Christ ofro no obesie so fefefe na ensema de bei udi achi o Facebook live any YouTuber ansa na obenya na acha wo search Ahenkan 93.3 FM adwenchen manusu uwia na wa share na afin so uwia na de wa share mobi nso nya bia kama na FFF akono YouTube nso subscribe ana 0594 841044 0594841044 text message and a WhatsApp yabekenkan edi amount information centers bro aduonum kwaduosia bunu mantemu asante mantemu ene pro mantemu so woma de penie efa kase live akenkan fa wote enkan eyeme kwaku anin kusi buadumene adwen pa hene kofi mansa adwene papa na papa endi wanimu kan afi adeshimama ensem ni nchemu eni nfiti ase enie ye hensem na se edi ama se ya aba betodwa ya no efri omampani dada John Dramani Mahama ena afi omampani na nadu dangwa gufado womusem ena asori papa na ene se omampani na nadu dangwa gufado afemu no ena omanfo bi che se womusem na da mprempre onu nekuta oman kronkron Ghana a obuni so omampani enti ombesa na penso ena ensusie we yaba na ensusie omanfo bi eka ne se Ghana yamamra afiapem ahankro okrumenu 1992 constitutional eno no eche se sakoda enya mfie dunsia sabi ukokoto no na watumra sanso ena sa afiapem ahankro okrumenu no eche se so bidi bone a ewse de no ko asemdibia ni ekodi na asem ne atwena so chese amamre ewom bebre egum bebre Ghana 1992 constitution no sa asem bi tu na onima ena bo say yes za nyoma wom chese sabi meat pie na eno na wo mo chese 1992 constitution no ache ekobe finhye aduasa ne akire ni ene ye de dwuma na so amoman de tie na tie enuma buo no tum se ade we die nkante san ka be boa paa enso 1992 constitution ti na yagina so na yabuya ne aguso na eguso pemko na afofra de ye ho toto wo mo ewa manone ene ebibe mama odobi so kwa no mo komanim enu ntimpenfo afa adwen se pam no otwa no se saade a ene hu ba bia ama oman de enti ama oman twa ne ye twensan yachi 1992 constitution no yamamra no enu tini saade ne papam no oman ye na ya mfa adwen ne nya adwen baako na 1992 constitution no yenye sakaye ewom esanse achadodo na empo abre wom ye sa amamre yi na sa abre no na amemoni ntisei ena afi sa abre no so na enibie mai sei ena sa abre so na nwema entisei o sa 1992 constitution no abre mo ye no na se opeso ogbo amane ana oni obi kasa empo free crowd so a yesomon na ona abobo form tam ungodu na na tabuno o chan yi dabo anazo se ponko na to su kri na de ko anazo ho twere na de akokoma post office for no ma post di ama eno no sa tititititi bre no sa bre no mo ye 1992 constitution no sa bre na so ena wo mo che se soja yeni bibi afen cylinder yeni bibi afen gas yeni bi yeni mu he de yeni man se ye somuchi a ne de ahyehyem ye ne yesen no enso ne anibiaba sa ne mani na afiri ono mo sa 1992 ayi abiri no no sa bre na nso ena na obekaya se ebia peso ye hello a enunzo aje okogina pepo teten so anabia okofudua esansa miken network ehwo den papa enti wampo ena ebeja de network ama se ebo beje saa be na so ena obi tumechi abayiwa bi wanya mfinsha be yedu na nipa kono mfinsha be yeduasa o se an ho ya mefe ana na busuafo se miniska a medi ni ko skunti bonse nipa ko be ma na unity o se me ba be hwe no medi ni mu fanisi awowa onyi amewa no ampampa so no de nasi awowa
onya no awa no saa abre no ni na tete wo no eno nti wo mu chema tete nioma na ye gina so eye afi apem ahankura de okrumienu ama mna ma micronkron Ghana ama Ghana ya Ghana ekua Ghana no osi atwam eno nti mu chema se de nioma bekoye na obia somadwe no na amammo ne ntotoe bibia akoso kama nti saa de a ene yenye amamna no mu nsakraye na we nam so amamna hyebjani ema adehye ho banda abeto ampeso so onnyafo Ahmed Ibrahim ede atuja se woma ekeka gasansem woni na ya mfanton no oso wo muntum na esanse asem no kro we ye kan ye nto sabi ana twene nso ne muda no amani a obọ nchen ajegon enu nti o kam obi ati ase se Ghana amamra afi apem ahangwade okrumenu no enye hwie ofum so bie ne ho ejina ne naso papa ejina naso na sanka ya bempo anka beka se aba wonu a emonse fodokodoko sanka ejina ne naso panti o kam obi ati ase se said your man for be who say 1992 constitution na ayamlet said sabi akwaje kidane jurugu ye no o mu ni sa no o senya no kro enye no kro da emu odin papa te se dan enu nti mo obi bia nka biem pu say 1992 constitution no eyare enu nti yen konkon yen sakaye abane yen sakaye yen konkon ye sei o sini na no kabimam kabi ene o manfo na echeche o ma adwen dada osan to ne sam so ekabiem say sabriwe na tete wono kane mampeni JJ Rollins J.A. Kufo Ura Atamos ene kanima peni Ura John Dramani Mahama 1992 ye amamrei ene wo ma disuade abu manyama ebi mo jaba kwasem ye na ofo moto we na obo kanima peni Ura Kwame Nkrumah din ama ne ye so kwa yarsabia ne sapom din si achiba mo se obo ye Ura J.A. Kufo din okofukufo ba sana obo ni din o si 1992 constitution ye ene buama sampenfo we ni na eye san wade wi na ensem onimnyafo Ahmed Ibrahim editu dwa no yentie bi how to follow the law is the problem. Yendim brano so. And man pay ba so on one flashy programs. Ni flashy programs nte or amend the constitution no to suit its flashy program. Meanwhile constitution a holistic document. And say your Bible obedi so yendi fa enjafa enye pick and choose. Obedi so say who this who nyina so. Rollins no, President Mills no, President Kufo no, President Mama no, omudi so enunti ana yatimi survive up to today. So going forward, ye pese on mine no yetimi build ekomo na wiase afana nyina ye proud ewo ye kabi mami kabi amamoyi mu a we just have to follow the constitution in form. That is it. eno no akwa hwebrofo agu no mo entu aka ne tiawa eno nso ba bam ti se kokko egu apaso edi amawo onipa mote se okasei eyemra hyebedwani owo banda abeto mpeso aso onumnyafo Ahmed Ibrahim abusuafo ye toa awia pam tubra kan kase bono eso wo amanyosemu no eye wosono kokroko amanyoko new patriotic party akache ene yakwa koduroi na ayade se egitawde kwantrefo panyin de ma ayamanyoko yi aye Owura Richard Ahiaba wono ena ekasai wo kyerem ese wono matete ne wonframamu ese ankane Ghana ma panyin Owura John Dramani Mahama waye krado asikete se wobɛhwɛ no watu frank ade ama ɛyɛ ndc amanyoko no na wotu de ma wɔnom so a wobɛpɛ kwan bia so ayɛ na afamu dia ahyɛ ababadi ma mpanyini biem na ɛno ana Owura ɛyɛ Richard Ahiaba ɛde to dwa kyerɛ mu sɛ Owura John Dramani Mahama masa sɛ wawu amanani kanamnam wasisi wawu a wamanani kanamnam pa esan sɛ sanka Ghanafoɔ ɛdɔ no ɛpɛ no anase Ghanafoɔ hia no sɛ enkanamamu obɛkɔ so a ekayade sen kom toa ne so na so man toa ne so no ma yi na agro nim ne de eni kwa so sababusa so aka menwom baako akyɛ sɛ wade na wo ye na enso ani na wo tram sɛ Owura John Dramani Mahama ye de Ghana sɛ ne nsa no ono akasa ne de eye mfie 9 ana eye panyina wanya de ba bi kwa Ghana ma panyin dada Owura Fifi Atamos so na ne de eye mfie mienu eka boma mfie 9 Edia pa no Owura John Dramani Mahama etimi aye ode boa ma konko Ghana wasa Ghana fonzo sa ema na kwanya biem ema ne beso mo man yi na aye Owura Ahiaba kyerɛ mu sɛ wɔn MPP fo de wɔn mu do mu nsuro hye wase Owura John Dramani Mahama de sie anim no yehuna mamu opan yenim de obetimi aye na ba wo ba nyina no anya dum so a aye die biem na wode eba sanya confirm na sabio oba ba yen amomatutu akobokina aye die biem wase anya airbass a ayedi abiem etu onu de ogidi yese
owura John Dramani Mahama ba wo ba no emo MPP fo hu ba kumpo sei kapreba omo agidie mapa ase omo de obi biara mba yini so ontu Frank Afama MPP amanyoko no ayi obi a yede no agina eye owura John Dramani Mahama nanim se woni nim ye no ententama obeyi na bo obeyi owura John Dramani Mahama bo fom se to no no so ade agwapi no enti omo MPP fo de won mo che se no shake kura sanse omo ye bi pen owura John Dramani Mahama omo na si akan bi pen enti omo nim se de na ku kansie ni nyina no esibi etie. If we do this based on issue, the NDC any day will lose to the MPP. Without humility, we understand that our party, our orientation is what prevails around the world. There are social, if he tries to come, if he gets the confidence, he masters the confidence to come. I tell you, with the support of Ghanaians in building this economy back and forcing him to tell us, what is it? Remember the last time he tried, he said one of his ideas was to legalize Okada, right? And between you and I, if that is the option he has, we want to see what he's bringing. Those ideas, those visions that he has, which vanquish this economy, I want them to come and repeat it. He has nothing new. That's our belief. But if you help us as the fourth estate of the realm, if you can force the conversation to be had in this country about solution, about what the NDC has, not about what is happening in the country. Yes, what is happening and what is your response to it? If we force that conversation, the NDC will lose any day. And you know the electoral numbers. NDC has not won comfortably in this country. They always, if they do, win by the skin of their teeth. And we are confident that if we do this based on issue, the NDC any day will lose to the MPP. Ti onchendi amamuo ana MPP amanyoko ni chem so owura John Dramani Mahama pese osabe bu no Ghana ha nanso pa de so mama no kwa de na nka osoro no kura nka 77 producer ekoko nwura mu nani anka ontimi maaye na nka ometimi apija osoro no pa fi Jubilee House na we a wote ne nkan wano ayenkitawudie kwa nkyerefo panyini Edema New Patriotic Party MPP amanyoko no owura Richard Ahiaba ye toa ensem no so owura bi so ebe na amanyosem a wa ben papa tise de me de eba kasa ene yan cheche nsem a mtumi cheche ma bonsem ko tintin asori ono so ne de amanyosem obetena se aba mu kama ni baaku mienu miensa enan amwate ase pa ewasem kreda paso oye political scientist ewo University of Ghana Michelegon Dr. Kwame Asa Asante opanyini akasa kiremu a kane mampani owura John Dramani Mahama aka Esrem Jata aka Enkonfemnatu aka Yawe Namni na Akadompe aka Minya Magician anam discover begu botum o chema saba pai anya hwekro ni hwe kra no o sanuma weni na ma for the kind no ena biem anya hwekro ma for de omde be kan wo e-blog ho o ma for ebe kan wo nyoma nketenkete bi ho so de no so to nkyenya o se eba ne sa afimpinu ni adonu nan adehia eyi wo muti kwakopo mampani di bre no edinu o so do mu ni na jano mo esa wan logo lati so ro ngoto aba o so mampani dada John Dramani Mahama eye nipa bi a ni mu oduwo papa enam ne mbo ena afi na bakosem ene ne ebia obi a waye pen owura Kwame Asa Asante ye dokota esa ato ne nsem so eka biem se kane mampani owura John Dramani Mahama oni de ka ononko bode bidin o to obi afo se sanka nya wai wadwen so uyu yempa aba na sanka enye aniswade hunu bia ene se obi a me ba bedi bi anampesem be pribia nkan papam no ka anya nka de twentwon na se kakra esanse woma eyomuti no omampani dada John Dramani Mahama ohun nipa bi obetumi ni nasia kan ewo saa agudie we mu ewo afimpinu ene adunu nan abato e babeto no okirem sei. It's a contest, a democratic one. So everybody is encouraged to contest. But the stark reality is that if you look at the NDC, from where I sit, Mahama is very popular to the rank and file, to everybody within the party. So I am not surprised that you are seeing such gestures. Apart from this, you also agree with me that he has seen it all in terms of experience, in terms of, his record and all that. Let us remember that you cannot win any election without standing on a legacy that you have left. Those who want to contest, what legacy are they going to show? Obviously, they have to campaign using the legacy of Rawlings, Professor Mills, and then John Mahama himself. And if Mahama is a contestant, then you have a daunting task. Eni amuti ye aye Dr. Kwame Asa Asante or a political scientist at University of Ghana Legon, Kramumpuni Mantem. Na wo NDC for akache obepiemu ewo aye atimoda mpesua so anansa na kura no mame mienu omani su kakra nkyere wai
ayade se enra da na krata unity ekire mu ese National Democratic Congress ani samanyokuo no wama bia omo punu mu de atoso honom ewo mpesua wodo so ani mantam awodo afenso no national wo omo office wo so ma bia omo punu mu de ato ni nyina ne se obi bia lo pese ofa nkrata na okotintim ne wasem de guso edi adanse se wasafata esi otu franka de mamanyokuo no anampo se wopre ayemra sebadafie kunya wo mpesua bi so no wonko no ngofa sankrata ne bi na wabro mu bia tu mo no obepia mu awa achemoda bato mpesua so a opanyini baako a ono so na ni abre ne wo pa aya Owura Jones Asante na wonu so akopia mu awa aya achemoda MPP NDC fo kafra NDC fo bom wonu mo office ho okoya na asem tia wonu so baba be fan krata ni bi esense wonu so sefata chiniya no wonu mu nyina na si wonu mo so enti sabre ya duru ne de nyafe ne be yi obi asinchen aja amamra mu akwa so no amanyoko ni pai form akwan mo no so fa ne krata ayisiam no kase de otintim ne ho asem de agusu abresem wasan so de be akoma amanyoko no na amanyoko no so ahwomo emra mu sade ase be ka no afi abresem amato mo sade afro panyina busabusa ne nsensem so busabusa no otimi nya ho amu aye ni nyina pepepe de a ne hu so sa abrobe ye be ma no kwan no wapre se obetimi aginam na waprem na se bedwafia kunya no wa chemoda pesua so anaso wontumi etiano wasem ekonko na enne wa bra obo fori amanfo atrase awo mate dwumadie aso no anu ototo amane tetentre eko Owura Jones Asante wo anu so panyini yate so akofa won krata no anu so memo anu nsi enokre makofa ni gidigidi anu ana omu bia tu mu na me de me pon ko penentem ti makofa me de a me gusu kura me titimi wasem de agusu ablese me de beko anu ose yo no panyini Jones so wo hwe aya achemoda abato mpeso ya so a obi biara dia dance akura wo se yafuru ho mba tia so asase iso so maame ewo dan patam yanko a dia abofra no se yafuru no onim se anum de to ma na we ye de yire so pass se de ya MPP amanyoko no mo na bedi nkunim enti ade no Owura Jones wo hu se ye no Owura Jones Asante kirem se da bi da wo ha no ho sai wo se ye kunya na abato eni ye kwa akopere obi nim wo chena asem ana anu asem de otumi fa ma anum meka ne da bi da wonu de oso ogide mapase afiwe twam na afie besimu bia mafimpinu ne aduonu nan se kobase ya bie kwamato Ghana fo nyina nkoto sentre no mkoto aba odan eka hu bi okoto aba de yi eye mrase badwani a ogidi yesese amanyoko NDC ne ma ne kwankwa si wonyina de a wonu Owura Jones Asante obe shock Ghana fo nyina titru pa no odan pesua so ene electricity ekikimi wasi wonya ebo modern so opere wo NDC di mu pe wonu obawi ni seat no ene ase opanyinu ka se waseme kasa sai no kwasam na meka no esanse sisiam no ka sai atemoda abato pesua so obi biara ba mabu se ko obi aba mabu obi so am sa de ye omu kire mu se MPP mlase badwani a ogina mu na nyakopo ya aduma munya gidie di tumi ma no eye onimonya fa lazada kwasi akwa wache se wadi eye odafo hwammo pa woni MPP fo omadu odafo hwammo na onum NDC fo krompa se be munya mlase badwani da e wodani pesua so odan bebusa sisi ase won pa manyoko be pa na aboa ma obi ase ya NDC edi yisi ane de obetimi aka ne sese ne bu people say nyakopon ya adoma afimpinu ne aduonu nan ye benya mlase badwani e wodan pesua so a wo ye NDC ni na be ye wono so so Owura Jones Asante enra na ibie no nyame adom enkwane ahode wo hode na e wo se santo a ejuma idi no 2020 ni so enti no ma fa me form enra by 11 o'clock na ma file me form ni na ewie mi baby a mani hwe no kra ye akonya kese na nkasa oda akonya na nkasa oda no because adema baby si oda 2024 you know ebeti obi ansem na ebe ye obi anwa because yenti ami sampa bi mu no se yede me de makwantu ami 2 no 2020 no etuto bible masem ho a so ati ase bra Moses yes nyankopon yes ongoji Israel for no enye the first time no dimi edi Israel for the first time no Pharaoh hunhuna no e mani jane kotra baby for 20 years after 20 years the radical say wo and was say utimi di Israel for because wo na epokoko no otie oni nti Awurade ma Moses koye no so no utimi fa Israel for do mobile nti no this is the second time
me samba into mbabe biki adesimama wei aya opanyini a afimpinu ane aduonu endi se amanyoko no ma na kwanya ama ni gina mu eprem na se bedwafia kunya no wode buani ye na afam de bia antentam ana afiwe soso wasan so eprese wasan so beprem na se bedwafia kunya no ewa ndi sidi mu biem eye orura eye Jones Asante ana watene nka no wamanansi wa no de bi to aso kire mu sai wanya ntobo ase de nani adi eye na se bedwani empempe wote akunya no so wo odan abaton besua so meche atimodam na se bedwani won nyamfa Alexander Kwesi Akwa wotem se papa na di hwamo sade timamufu nya mu gidie na wamusimi kwatu aba ni bum krampo ama oba apoa mantam ya no ma ope obi a cheso otimi nya mane dodo pa na wonya dodo nso so ede ma eye mampanyini a ala chese eye atimodam abaton besua so won nyamfa Alexander Kwesi Akwa ye adwuma no na wonya adom no so na so wonya adom ni wie ya ye de ne kom na se bedwafie no wote se papa ni mabun kuntane ye hwe nioma waye o me no mekere wose papa ni nya hwe wadi hwamo pa se me no kasai ene adwadifo no kora be kosisi ano mo ka no mbo mo hwene no mo bo mo hwene se ton no na adwani sin ya nyama o mo kasa wo ho etu ono de hu ni se MPP amanyoko no adi aya achimodafo hwamo MPP emra se bedwani wadi aya odafo hwamo mampanyin na gasamu au ono so adi hwamo oh current MP ni de na de bia me kan se obi aba oye na famu de so ade ase ono no so de a obeye no abeye ni ma bebre ho a o kan wantimi anye na urade atwi mu no se urade so obesisa ho a enye emfa ne obeye ho so ade ase enti MP ni de obi anu se wa feli because ne ma bo sha kese a wo hye nyina bia no on ma wa de watimi aye enti no dan de obi anu se MP na ye wa feli but nye feli a wa feli no ho ya sama urade aye de akato that 2024 what that shit be there e best so ade ase enti anu na e tina so a mimi tina anya teacher say wa feli teacher say wa feli enti Orura Jones Asante ana wono otenika no sisi am no kase de o prese obehwe no apre NDC amanyoko mema na konya na wapre wadan pesua so mra se bedwafia kunya no ewo NDC din mu enti ogusua no enso ebo ho entoa ana wo kire mu se onabo Alexander Kwesi Akwa ana so why na markings why na markings according to why na markings I no see wa feel ana so down fo bi nso kasa anti ne report no ne Soviet na waye no e kire se onabo Alexander feel the teacher say wa feel kejuma me kaya yi me kwa bina kwanta minim obiala mi jina ho odia ba bometo ose down for them ose by for so ose by force is say by force is say it by force is say me kwa bina kwanta minimum obia mi jana ode ababo meto ose mesi dan fade ose by force o tweme by force obetu ti Honorable Jones say by force odi be you Honorable Alexander Kwesi Akwa ti papa teacher ni o cha minimum nyame fa ne kransi ye ofrimu afi etwemu ye fa teacher Musa e wa Sante Achima mentia Mr. Musa obi okọ keji e wa mentie bia be kanyu wi e be kanyu wi ani danu miko wirem geinga miko hu saman keten hey na misuro papa opoma ni tuo meso me poma mi tuo o de hwe me so meso me de hwe ne so atika atipo 2024 atipo Ghana baji po abato bia no be dancing 2024 abato be the pan be say you know yati ye toa awia prem to be akan kase no so dia mawo wasugusu ya wutie e Ahenkan 93.3 FM tia no ade adwenche na ba
fafa 0594841044 efutuo Akwaaba Ghana 42 ene emma se eya momfa mu nhye kuadwuma mu esanse kua sika wom papa osoafo be de chemua ene ka sa asemu na ansa na mekom no Marshall Beauty and Training Center onyamianim ni kronie bronika sembi se professional yesi obi anya na adwuma ye onye professional na so ye professional de na se odewale na se adwuma no so nipa me pa cho Marshall Beauty and Training Center a professional institute yes a wodo ho ko bono ko siesie ho ho a wo pia hu se yes nipa ne siesie na oba no obey bon ma odresse a opia na mema bubu na nchie odresse na opie na asofo genja kwan wo mu hu na no mu de ni twampoa e waso dem me pa cho ade ntia sanse wa adresse ama na bro nyankopɔ limit so se on be se koba ne san de a pomodian tutumika na Commercial Beauty and Training Center ono no odresse wa obedresse o kama makeups obeyje makeups na so uhu si aye makeups enkoye tan ema obi hu ema okompo enkodo no me pa cho Marshall Beauty and Training Center ono ene esa nyoma we nina kwani ensiesie se be opia ho be ya kono e wo monten na aye fefefe oba ho ina nimonyam eni triwi enu ntia da oba benye ska obegbo ni ti se wom sada no o kokroma onfuka o bo na wi gede na onam kwan ade amu o hyewe gidada tubo no onam kwan no yini 9121 adentia wabo ni ti ama ne ho aye fa tinese na nimonyam na ba to onam kwan ehde obeyinam en no nam kwanza de tutuso a me pa chonti uyo ba na opeso ho ye fe program bia okwayi ayefro abedin to program bia ope baby aboti ope baby aye makeups ope baby aye pay manicure ne pedicure ni na eye Marshall Beauty and Training Center wakodali wom enu ti Ghana ban amani tumi krata ogina so ade ye adwuma wamani tumi krata o chi obi tena ono no anwene ne ti asiesie ne kama na adwuma efo nso dɔɔso apprentice nso wɔ no kama tu ko zo ko adwuma enye se nipa ba ko te ho a obi a busy na obi dabi wo mu ni na ben ti pepa na ma adwuma na mountain na ona wo sin no eye Marshall Beauty and Training Center dia den se asa ko ese school mpo eza se agbofra bu ono ma de nyankopɔn de adua ne mu no eye etire nwene enu nti obu ono ma se mebotri obu o se makeups pepa cho wani chi se adwuma no ho a Commercial Beauty and Training Center obetetew uwia no amo abodin krata kama abetumi dia koba bi utumi kwa de tukwan kwa brochiri ekoya adwuma eye Marshall Beauty and Training Center na daroma wo bepiem e wa achemu dan udu traffic light ono mo a we se de okọ nursing school no mo na sabenkum so e na obe Marshall Beauty and Training Center 0208 309 581 0208 309 581 and 0244 171 667 0244 171 667 ehwan Marshall Beauty and Training Center na yeboram awo eye ensan foforo ensu emu a adeshima mada ya na eyaro wusampa esansa asem bi won mabo se twama kone baabi na abeto amankyere wa abla ni mu hwe be wi akire no se utire anya ye na nyankopon na amam ametwa anyo ubosa afi utiati se hu Akwaaba okay kobre ose zuo mi jam ya nke de adwinche bi kra wo so ansa na so no di Akwaaba ne se abusua osofo be de chwohwe Ghana kwayon samso Deputy Agric Minister Odumnyamfo Yaw Frempong e de atudwa so manya yatimui so hwe abakwasem tie yensem pa fitete na otete ma ba kwayo ayade ba ko akuta Ghana agina yeti aboya ho ban e wo sikasem ni bibia mu babru finhia duasa na so sameken ukọ Ghana miamia wodo bia titu ni nkronketwa no egwafo ye de omanim twutwuri fom ne atia so atimyenan ya chimienan aka ho ye mu akuafo baako sei de ntia me kasa ne sei ukọ kronketwa mu a ekwan ekokuani afom kwan akuani befa so ede ne mfudi abafie ekwan nyanti otumi bre obi papa awonya mfinhia aduonu aduosia aduanan obepon adwuma ebekwa afom na obafie a ekwan nyanti kampo fa kwan so na wasa soa nyoma na ode abafie enti amakuafo bredodo
uya no ntonche mfudi akuani beto e de egu no bae so ne boy de den yemfi wo mutitu na kokwa akuafo yemfi obia nanso eno ne ade akuta oman kronkron Ghana aduano so kwa atwe a ebegyere papa te sa atadwe e wo man mu na we nam so amasam ikan odumnyamfo ya frempon ye osofa be de kira ohwe Ghana kuayonsem so papa e de atudwa to bibia futituru ene mai wa ne se o se man mo fam hunhye kuamu obebuon ma oka fom chana na se me de afo de mempe obuon ma onko fom da ene de so onko fom da ya na opie na okọ school ko kasa mi nko fom da minim ayi e champon minim setedua minim bodia na ene de na zo se sa nko fon sabi o ya kasa wo mo ya yare ezan se kua de unima eboa papa ene biem onimnyafo ya frempon se sika wom na Ghana so hwema okọ ahema ne nchen a wom na nsase ne wo nchen enu ntina futuo ene ne nsem kakra ka cho bibia no se mpempi ye nkonkro nkituo mu ye hu ahemfo no ene ahema no na wom ne omu ndi nsawoso no mo nsase no mu nyekua enu nti obiafo se kua ne de papa nti uye obabunu titu ne eman mo fa mu yem na munye bi na sika wom obenye sika agree it take place power in Kron Ketwanu na hona assassino wo it is a wunya assembly of Queen Mothers. It's a Queen Mothers no Queen Mothers they see hene it as I say somewhere in Kron Ketwanu Queen Mothers na edi hu juma so if wunya Queen Mothers from all over the 16 regions assembled at one place. Now a Greek minister, I say we take advantage. Now they say the bear every information that needs to go out. As far as a Greek is concerned, I say Oba now to mini Omubeka. And this is the second time Oma Frame, my baby. We first met last year and this year, so but a work in progress, and just as I indicated. Eni amuti ye Ghana osofo abede kira ohwe kwayo ensem nyina so deputy agric minister onumnyamfo ya frempon no de niwura ye wuro free ya koto edi nkrata ko so nya adwuma ni biom no on de osi da bi oginam 24/7 atadu ye ba wi atede ne o badwuma ne san ti wa be konko on de oto ohwemo viasuma wa be ko ano ompe mampani edi ntia no onye na adu super ompe mampani adu kura na ne tam nyanso da bi mo aduru mo so no mongo ye twamu mo ko na page se mo ya wasia ai se wonya adwuma bi na oko na adwuma na awo mu no wase wachi esa hu se omre wachi ko na page se wa nko no ho ena yara manyafo ni nsuya no tise no isi ase omo mutwa ayi ala na da pa etwa omo so edin ebi bewe omo mutwa ala da pa etwa omo mutwa ba omi da pa etwa na se nipa ne ebleblo no nya ni tumi a afena ayi mambia okọ no ma wa osian oba no ayi afirim enu ayi afirim wa yi afirim tama wo be pri bi na wa nya no oboa no oboa no Enti no obagin kawe na me komla akobra yo abusiafo ne ye nto asoi na ayade se enam ne ekasai no aye opanyina wono ana etua crime check foundation ano se ene sabio obi akodi bonefosam bi na ensam no ase emu hyeda na otumi se nipa no aseda ni boni bia asa o ade kakre be ko wi abode betem enam no kasai onya kamafo nti ochana kukum obi nso sabsabio wagye nipa nkwa de afiri ne nsam one nam ho a chese ono so yanya ne hwe obekom na chese bibia kom enu nti na akwa wie ni sa na eye orura eye Ibrahim opon kwaten ana de tudwa ekyerem ese eni babebre akodi enadu afiase a chese odu ani di akire ahwehwe wonum ensemu patum sa asemu adie na nkani kwa se ebue no ewo eye enadu afiase eda no wase yare wo sampa ebi mo so kra wonum a obegbo awura mu no utimu se wonum kra mpo makodi enadu afiase no munnim ade pote a ede ne ko honum obizan za wo yare na ba wase ana media minimo yase nkrofo bi akọ nim wan na me gina ho bi ne me ba ne de me ba ensem se enwunan
o kire se obi wono so sam no kase oda cells na asem ankasa se ye ni yo na so watimi adan ye cells wonum sa mfie be se du enum wa bra na asem ye ni ye wosini nyina no aye niema bi a sebisebio eko tia nipa fa ahudie anu nti wogusu a wosere pa se bra so asem penfo ye so ne ade ani edi sa ensem bi a etete sa no enso achi na no ne wotrem se ebinum so wonum a police fo no CID fo no binum wonum a adesimama wano asem na babato na apono so no so obenya ntobo asedi hwehwemu a emu do ade ba yese so no hu asem na nkasa no ni hini ne wankunu atimi aboa ama atemuafo betena asem no so no wonso atimi abu asem sede sene fata no wanya ni saa o saa nipa kroi ono de adamdi obegye no ene nani di akire enti asem nya beto na apono se kukuro na wode nani di akire no hu sada bi enipa odi case ni ba ye no wo sika na mom asem na nkasa no hwehwemu abebu atia no na wohwe nipa na asem no wono so ya accuse no de edi asem no eto no so no wono behwem no nso sabi oni dama ewbosi wakwakwaje adamdie na wodi wie pe asem no wode akwakwa ne kokwasa afodi kodu asandi bia wono ma omutimi adi hunahuna bi kora to enipa na yede asem no eto no so no se ye okwa na eye otemuafo no bisa se asem udifo ana dibem gitum sai udifo wudya gitum pe ebi otemuafo no behunu mobo na wode achew enzo so eye opanyini eye Ibrahim opon kwati chemu se enim sa da biala da ese asem no se onyei na se uditum ana ukwa ya ebusa se udifo se amidifo na obi dada se wonya kasa pe behu mobo na ebia ya jawa wose oboa eno pa de niwo de moment abeka so migitum no se unim se onyei na unya gitum pe otemuafo no na asem no aye tie akora ma no ene o man na yi no so a o man no so a mfia bi opebia no no ode ma o essence wonya dia tumi sai wona wo yeye enso ebia na nya wa na momu no ebia police ni kro na asem ni sini na so no kwaduboni no wono ene de pressure bia na se wotete wa na waka nsem bia to ano ena so akoka etu o kire mu se juma bia eya police fo ni binim edie no eye ma bia chese e ha dwene pa no so kan bi ene ne nkofo watete ni atepui mu no etu o kire mu se enye obi biara ena sabio okoda na do afiase a eye bone no no de obo ntimpo so obedie da do obi wono ma na ye san bi ena abesan no saafo no wose ye hunu kwa befa so a behunu o masem no eka anya wadwen so mo prison nyina na ide bone. Most of them are there because someone need to omo ho ebi onye bone ebi a police soup area ebi a makoto koko ameko me hu se police for the two ba menwane se woni mu asem ka ye be wafra when be ba ho so no ne amount 10 years because police for be so bit me dim try in court they feel lazy to do proper investigations, possibly shoddy police investigations. See no police for ni bo ha we know obetima culture say akola wadi 15 or say kase wadi 18 because akola na ma couldn't give them money. This is not something I can't to say. We know because if anybody wants to challenge it, we know we have unscrupulous men and women and you don't need a rocket scientist to tell you, and we don't have to pretend as a nation that these things are not happening. I'm a journalist who goes into the prisons, I know, and some are prisoners most of them cried intimate differentiate between innocent and guilty. Semi dip man me defo police in no bit my catch or say kase would defo judge in a bejayo because or kase would dip a judge be to asamashada SSC or come back to remand police need time we do her or beba into can say udi for judges no be welcome to me accused person and na sure come so you sure so udi for was I me differ now o catch judge say udi for so am na say my it no do so come here jai no. These things are happening and idea Segana Edina ya as a beacon of democracy, a champion of human rights in Africa abodian akesi but if on the ground no it may not be a reflection of dida ye Ghana adisimama opanyina otini nkan wano eye kofa bayono na sanso etua ekua watu di se Crime Check Foundation anu Ora Ibrahim opon kwaten na owie ye no ana odi bi atosu kyerem se ene ukom ya ya sabio eye na duafiase bi ni mu a utimi se dabi kyase ha dwene pa sabi ebimo omde do maja nan ho ebimo babi omde omutiri betokura na eden ebimo gira tentene ebimo da yaya ebimo unchemu na abeda woda honom saa no wose ha dwene esanse sabia ya se obi ayade a ensan fata enti wonkono nkwaje ntete onkosua de no afirimu fie wa ama yade kono oye ni biem na mmom so kono wasan so kofo oya o musei a saa nipa no oba na nyame amfa fie wonhwe no obaye de oye ye kura first na
yɛde ne kɔɔ yɛ no ɔbɛyɛ deɛ kyɛn saa nti wɔsrɛ paa sɛ no so wɔse yɛhwɛ na ɛnɛ prisons ahodoɔ ɛwɔ Ghana hanom no yɛwɛ ne adi bi keka ho na ɛtumi ɛboa na ɔkyerɛ mu mpo sɛ aban yi fiti abere a yɛnya afa ahodie bɛsi nnɛ aban tumi abɔ mmɔden prison na de afiase no maako mmiɛnsa pɛ ɛna watumi asie miɛnsa pɛ o ɛna wasi de aka de ane yɛne nam nkoaso mu no ho na ɔse wɔ nyinaa no yɛde piaka Akwala Oshe from Kranim say prisons. I would say it's one of the worst. We don't have proper classification of prisons. Since independence, government of Ghana are added on just 3 prisons. 2 prisons. I want to send a Pentecost for so be prisons in Ohokra. It wasn't meant prisons. Colonial master no. We had to set a local prison. Na Mponko and Ania Duomugo. There has not been additional infrastructure. There has not been improvement in infrastructure. And I didn't I could go. And then the core function of the Ghana Prison Service is the reformation and rehabilitation of prisoners. Said ya won be pie na won ede o mabrabo na ye bibi na ne kura mu no owura eye Ibrahim opon kwaten ekere mu se eye Ghana ball boni eye Christian Atu twasamanei wanya ne ba bi ekono wo kire se owura yi bodo moden pa na oye na fam de ehwe se sabio mobrafo ani anhiafo a sabio mu ni kamafo nti enei akɔhwe mu na de fiase na ebi asembu okra na kani kwa se de omko saa tebia ni mo no na ogusu a chese woye na fam de bia de bua saafo no na nso so ena nei de firi soro bete bayira huam ama bayira ntimi amu akese no na ose ya na momu no opese woka kire ga na aban ani ankorankora biara se obi biara hwani ye nyina ya moane enkonkoden na enei no saafo ni nyina no ane omkodi enedofiase a ebi asabio eyesan bi na besesa wo mo no ya hwani ya moa wo no mo na saa esa eye Christian atwatwasam atwade ato no mo no yeso ye mfa so na entimi emmoa enti yenwe wo ogina ho no seeking justice for the poor, the innocent and so on and so forth. Yenyina sa ifa pemi so na yen ma aban enkeka no ho kakra when it comes to criminal justice. It's a criminal justice system and yan hwini ya bidu ba binye minu oba ebe affect won so oba unua me so meba very very sad. Areho sampa we oya opanyina wono ana Akwaaba odiku a friend say Crime Check Foundation eba ye owura Ibrahim opon kwate osanso ye nsamtweni ma papa ana otine nka enno yemfa manfo adwenkyere bia abanto asoma me hyase o Facebook live o manfo adwenkyere ba kumenu aba ebusuan beka nsa na dem de hyase nie ana Fantastic Wilberforce o si otie wo sehwi asanwe so no se kase no biem kasa so ye ka eba kama ane a oti ane da bia oti da bi edem pa emuti kama pa o se omutie papa na o se ye bre pa wo sikasam wo mo bre se sikasam tutu ne enkoye o mampani nanado ene na pamfo wo mo tutu sikasam ni ye o se o kaye o se nanado kan ye sai obebo public person no ban ene nne wantumi amho ban ama sei ejinsem Kennedy Banso de abaso tie o Facebook live o say kane mampani PZ Mahama President John Dramani Mahama o say will campaign from heaven to earth still he will lose 2024 also ya den odo opa to say campaign your campaign ko ebeka pena o ya den obewe onimnya for Kennedy akompre ko Japan o so no ene the next president of Ghana for 2025 awuja ke delali o say Ahenkan kase bono waya addicted chese otin wanti ase de ochefo totalo no akwa sabi obi a wi numa so ni dem na aka hwe a onfi chese otumi hihia obafia ohu light pa na okoto ade o so jinse ebebo ni team ansuri na still onyai o se san wakwa ya addicted to Ahenkan news to jaitia enyeji yedase nyame nhia nemum enya addicted to adebone nyame nhia pa o se mu dawo emu ye clear angasa o se na namfu bi Echo prison 35 years because of suspect bia na cheze ehu eninyina so bia ye born suspect huna akwa ema na damfo ko prison 35 good years o se CID no wanya dwuma ne ye baako CID na ma we na bai mekai me asante mantamu
the case could this year be when na kama ma na so ayehye na menim ebi ama transfer no say ya o obi aba wi ade a yenim se nipa ya wi ade no ya di ade afiri nipa ho ode oh ye hwem ye kotwa mfonyini di ande ai owura ahene ewi ache no odimande no oga jira se yanyi case ni mra fie o kusi case na yanyi mra fie no sika na se ye nioma na ye charge ye na e wo se nipa oba wi ade ni tuama ye no otwe na kodi si ade ni o so odi sika no be maye no akwa ya asem ano kwa fa ni nyina maye o ensem ye twe nioma mo fa ye twetwe gu sheet ni so na ba ye wo yi bie nyina de afim enam so na mini health insurance ni nyina mo fa ye esu ni nyina si ade ni twere kan ho chapter na oni bi mini bi ni nyina si ade ni twere kan ho de kokoto ebu ho ka esu besinne omo ye andia no kwasem pa no ka si ade fo dodo na bi kan ho na nkofo ewo yes ewo si ewo je ne ya nka se asem bi wono ma se de na papa ka asem bi wono ma nya asem bia wo se obi akowie bode betem na ye de ne kwa afiase be 10 years yes officer die nti ada judge ni be pa na but ebu wono ma ne bode oti fo kom be process asem no so no kan na kan o se ebu wono ma nipa ni mfie ni kura anye o se kokasi na de ne ye ne masa ye ne ahia fo na so na ye ni o enkaka ne ahwe ne sa ben kwa no kasi wanya 8 obi sini na afia minim yo enkaka ne ahwe ne sa ben kwa aka dem sini na afia minim yo ba bia ade no wo be ya ba fie na wo be kan no afa process no so na ade aba fie na so we die ate enjana asema ye kan eno obi nso aba bedi adanse se na danfo ko prison 35 years ezan se ye bon suspect bia na eni nyina so bia ni nan se CID ne no wanye ne dwuma ye nton de osre CID for Criminal Investigation Department for Madaroma yesi mumu bi munye adwuma ye na mumu bi adwuma nya o say happy birthday nkoma Bridget Asare USA ora Joe Biden ememu Meshak a champion see great news wadokase ne papa fantastic Wilberforce edifice hwe asangene so o say special birthday goes to Madam Augustina Aba Abedu and this woman organizer o say hwe asangene so hwe we also constituency na wo mu take ase hwe life said o ma bi mo ono no ye de mas papa ko mensa pillar 2 say Ghana ya ma mra afi apem angwa de okromiensa e de okromienu no tabam ka bi amemu no o say no na yakutama besi nei enjesi eden bi edebiem omanyu o say anyways honorable Valentina ni noi awo kolikrote yeso no so unity emese 2024 batono Ghana be obi a unity abedwafo na yomuti shoemaker fo yomuti nyanzo be miti me kwa kopren pini bi say kwane da ho na teacher wan constitution say Ghana fo bi kasa dodo aden enti yenye din ne mo aban na bra ye brane sikaunt washo ne de keka yenye din o se Ghana for ade anya no ene ye beka sa na mum ye mfa nsusue ne adwen e beboa ma adeko na anya na ye ye mfa sa adwen ne mada to se Ghana for kasa ne ya doso enti yenye na ye nti kasa bebebe no so ne de ode aba eno no na to so ede amo a DJ adwen o edini eden DJ Omale o Nigeria ni Omale no okay DJ Omale say Ghana for anya mistake da so moto aba oso ma anya mistake da so moto abetia NDC na wo motuma NPP ne Dr. Baumien so mo amombi yes he is believing on the also jama Ghana for mo amunyaje mo ho a Misko Spelelesi aka Hawa Kumsin to aso osiso Dr. Baumia will beat JDM in 2024 na zo ndio chirema Dr. Baumia na NPP voto abama na manaba Crespo Wufo as say the second coming of the ex-president John Dramani Mahama will be a total disgrace and humiliation come 2024 as soon treasure before we am sadden teacher Kojo Tepa enyina susu ono so say o tie kase papa edidem no chia onimnyamfo Eric Nana Agema Prempe Nadmo Director General o chia na pa ono so be unity ana o say de o chia obi ana so unity o chia obi ana unity
Jared remixer ɔse otie life ɛwɔ achim ɔdan otie life ɛwɔ achim ɔdan odi ni minim sɛ nya no correct remixer ana remixer okay ebia according to us na wa no ɛna mabodin sa ama no ɛna we nso dia ba sɛ Ahenkan kasebo ɔse e tasty ankasa baby obeko bia age bia SMTN for no ɔse 2024 about 20 dear every corner in Ghana be ye de papa encha kese nkoma prophetess mata kunama obrekum estate osi ochia ne pa adwen dia de manfansi na me ya bre mo amantumi anka mo de mfanche me ya Isaac san kan fa mo ha ayiko ntino o me na ayiko ena madam Dora wasene Bangalore onu su tie kase papa aka what wasun oni na printers no omo hwem omo biem ena jigum yiro bra Kwame Eric usiesie moto otra snap ya kakra bia na SIC fo no otra kakra bia baby ofie FM won kakra bi pe usiesie moto wono mo e fro Kwame Isaac ye na efia mentia boda ye bedi pa yenye bia be san ko o abenye bi so hallelujah amen yanto so na SMS no enie ba kom yenum yensa bi ne yekọ kwasi nantachi wono enye de wono enkane no ye GF boss na we ye de owo achemasane no anu o kire mu say MPP for pa mo what is your problem mo ha ne pa ne say my problem is I want to break the 8 the year no am MPP for we say break 8 na John Dramani Mahama on one count. So whatever I will do and break the 8. And to break your 8, let me be free. So let me sleep and stop worrying me with bad roads, school and those things. I want to break the 8. So to say break your 8, or person say don't do many Mahama. I said I want to break the 8. So don't distract me with any other articles. Hey, and to obisa, ewa hanomo yate. Nanado class one won't go be Timusu ni say Master Pena Junior Kentampo okano ho ana Kentampo ho you yati ane wenzo so etem say wachia ye ne ane age ne so no etem say ye bo adwumaden ye da ase wo ho ane etem say ane da so a betumi aboama MPP abreki 8 no e ade ba ko pe wono so waye oba edema obi a wono na hwebuama MPP ginaye son of the founder of MPP wase no the best agric minister ever since independent Dr. Friye Akotu nti we nana yaw boachi yadom opoku ageman ya kwa ye producer DJ Kobe K any producer your nonsense na die ko Facebook live ye fa no edaha seman se boy ene ohwe na homfaso na osobi a wato excavators mako 71 na 71 so wanfa nkoya de bia se galamse ena ode kutia ode ye na oye no so ena NPP aben na nado tua no wahyehye emu mako 52 ama ise ne nina tuto kanise nti ama ne so atepa ti ono na de ko Facebook live ene YouTube ohwe na osasa nipa no Ahenkan for Ahenkan na wie ye me kwaku anin kusi buadumene adwen pa hene kofi mensa adwen papa na papa endi wanimu kan kasia bonasi yesi achiamupi jema mumo ne tie